Dobar dan. Igrači, tu smo znali do pol noći betonirati, onda smo 2 sata igrali poslije nogomet pod žaruljom. Bilo je, zadovoljni smo, za pivu, kaj drugo, drugo nije bilo nikako ni novac, niti ništa. Ne bi se to sad sve sjetio. Tu je bilo domaći dječki i bilo dosta vojnika iz Plesa da je tu igrao domaće i... Volio bi. U današnjoj emisiji ispričali smo vam priču o